A? Znači, kakvi ludaci, vrate, stano nama, brate, evo, vrate. A? To da se spojila, a vi svi ste istripovali, a? Ti se skači, bre. Što bi da se skači, ja bi se patim, brate, to. Beži, bre, da. Bre, neki pijane budale. Evo. O, shit! Daj, brate, ludaci. Ubacivači, brate, Ubacivači klasični, kažem ti, brate, znači neki, brate, drugari piloti. Kaj helikopter je. Znači, brate, bravo za momki koji su otišli u nepoznatu pravcu i koji su najverovatnije ispustili one momke tamo, oni se ne vide, oni su padobranci. I zdravo, čao.